Sound check.
Maya payabang po. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan king kapiyasan ng Santa Teresita ng Niño Jesus. Din kaya katamo lay sponsors, the Sister Senaida Maniago and family. Brother Leo and Sister Medi Cortez and family. Sister Milagros Nagit and family. Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Apostolado ning Panalangin. Para king Aldonang Kebaytan, Darlene Baluyot. Good health, James Daniel Bautista, Elsa Dison, Rayleigh Claudio and family. Special intention ng Orlan Calayag, Belinda Cruz, Nancy Devesa. Para king malalawag kapaldanan dari, Lani Lansang Briton, Gabriel Lansang Jr., Josie Pinlac, Asuncion Lansang, Lourdes Mariano. Kapasalamatan na namang Mr. and Mrs. Jess Biray at para king good health ng Mr. Fernando and Mrs. Tess Harjolin. Healing Rolly David Mariano Castro Jr. Para king alananggang kapainawan ning kaladwadari Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Aurora, Nestor, Lodivina, Nanita, Erlinda, Nancy, Belarmino Senior, Joseph, Antonio, Maria Consolacion, Seferino, Lolita, Faustino, Raul, Julia, Mirna, Natividad, Solidad, Reynaldo, 40 Days, Estelita, Ligaya, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Pari, Alenari, Bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, pusal na ningyatu, bangkayang unye, ganapapatutu. Kayang daya, mewos melinis, king kasalanan at sablang dunis, sana ningyatu at kayang asin, yaring kayausan, yaring dikilan, Palena pari, Palena hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, usal na ninyatu, bangkayamunye, dan napapatutu. Kinuginingin pa po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng Ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antimurin. maya payabak kay kay po. First Friday na naman. Pero King Aldo pong iti,
aldo ning sagradong puso, kaya katayang gaganahan ning meto nga maging popular mo namang santo, king modern times, Santa Teresita, ning Niño Jesus. Nya bata nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapad pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na kapatawaran ng Diyos. Ikang memili kang Santa Teresita, ban mi parangalan, anting malatinang sampagang Jesus, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikang liguran ng emunanong Santa Teresita, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang minantabe kang Santa Teresita, king pamanyulot na king istorya ng meto nga kaladwa, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ing Diyos sa may ipaing tatu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king die alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing matas sa banwa. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupuryan na kaparangalan, da kapaligayan, da kasasambanda ka, pupuryan na kaparangalan, da kapaligayan, da kasasambanda ka. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka, pupuryan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing matas Manalangin tamo. O lubos mayupaya at parating at yung ipa, ing maingat mong pamanantabe, miraras ka ring sablang sulok ning yato, at mumutos ka ring sablang bage, king epasabing upaya. Inya agyang ding kagutgutan, at kapahamakan ning kasalanan, eraya sirang malugod mong tangka. Kapaminatan ding panalangin ng Santa Teresita, sa mo keng masusi kaniting Eukaristya, at king lugod ning malanak mo, kamtanming kaligtasan ating kamo. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng barok. Makatuliran niya yung ginung kaya katamong Diyos. Dapot ang gangeni at syuta mo po king makarine kabilyan. Itamong memalen ning Wudo at Jerusalem, pati na ring pamuntok, pati na ring tao, itamo, ding pamuntok, ding pari, ding propeta, at ding nuno tamo. Uling mi kasala tamo king ginung kaya katamong Diyos.
Eta lati paran ding utos na. Eta mo may kiramdam kaya. Eta latikyan ding tuntunan abinyena kaya katamo. Manibat na kanitang linwal nala ning ginu ding nuno tamo king Ehipto. Eta mo may natiling tapat kaya at emeging mapaminto kaya. Kanitang malambat ng panahon. Pinyang luwal nala ning ginuring pipumpunan tamo king Ehipto. Banang ibye, ing mabandi at matabang gabon. Pinyong pa nakatamo, king kapamilatan ng Moises. At ngeni misasakitan tamo, pawuli ra detang sumpang deta. Biriyan tamong etamo maminto, karing amano ning ginung kaya katamong Diyos, king kapamilatan da ring propeta. Itang kaburyan tamo, yo ing tiparan tamo, at marawak ing depat tamo. Sinang bata mo karing aliwang Diyos, at depatan tamo, itang enaburing daptan tamo, ning Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo ko. Alang-alang kin lagyo mo marangal o Ginoo, sagipan mo kami. O Diyos, ding pagano, kaya kang bansa, karelayang liban. Ing banal mong templo, karelayang lepas tanganan, at kasiran ing likwanda king Jerusalem. Ding katawan da rin kaya kang talasuyo, karing ayop, gewara lang pamangan. Ding bangkering kaya kang talasuyo, gewala rang pamangan, karing animal na atsu king yato. Alang-alang kin lagyo mo marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Ing daya da rin kaya kang memalen, pepayagusan dang anting danum king Jerusalem. At ala ng mitagan bankarela mangutkot. Meging pikalyan kami karing kasiping ming bansa, lilibakan da kami at pituya-tuya. O Ginoo, nupa anti kalawot ing muamu kaya kami. Ing mua kaya kami, ala na kayang angga. Ing muamu manatili kayang milalablab, anting api. Alang-alang kin lagyo mo marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Emo kaya paparusan, uli daring kasalanan din kaya kaming pipumpunan. Lunos mo kaya kami, kaya kang ipagkalam. Ngeni alana keng kapanayan. Alang-alang kin lagyo mo marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Saupan mo kami, O Diyos, kaya kaming talapagligtas. Sagipan mo kami at patawaran pamikasalami. Alang-alang king lagyo mong marangal. Alang-alang kin lagyo mo marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ding amano mo, O Ginoo, babiyalang tula king puso ko. Ing turo mo, sala karing mata ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo.
Jesus nga na makalunos na ka, Corazin. Makalunos ka naman, Bethsaida. Nung ding mala, may rapat busalyo, may nga rapat la ka rin Tiro at Sidon, ding tao ka rin, malot no sanang makasulod si Lisyo, at may muntok kabu, antimong tanda, ning karelang pamanisi. Lalong maraguling parusang dugpake kayo, kingaldo ning pamanukom, kesa ka ring tao ning Tiro at Sidon. At ika naman, Kapernaum, buri mong itas, ang gabanway sarili mo, misaldak ka, ang gaking kalalaman ng impyerno. Nga nang Yesus ka rin kayang alagad, ing ninumang makirandam kaya kayo, makirandam niya ka na ako. Ing ninumang misakwil kaya kayo, sasakwil na ako. At ing ninumang misasakwil ka na ako, sasakwil ne, itang may tubod ka na ako. Ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. May payabak pa si Bay kaya kaingan po. Lalo rin ding madre tamo ne. May paalam na po Tinatang katatagan king mother house da king Quezon City or king Manila. At nganipin po yung kaya katang pagpiesta Santa Teresa ning Niño Jesus. At niya pangkarugtong Teresita ning Niño Jesus at Banal ng Lupa, Holy Face. At kaya pala, Saint Teresa of the Child Jesus and Holy Face. Yang kingwana pong lagyo, Teresita, Marie Martin anyang magprofesya bilang madre ng Carmelita. Kasi po ila mag-change lang lagyo o kaya magdagdag lang lagyo. Simbolo ng bayong biyeda kining kinawaldang bokasyon at kinipining pangamadre i-cloistered nun. Tapong cloistered, buli sabihin ila makalwal at sula mo kitang four walls of the monastery. At ingatong pong kapansin-pansin kang Santa Teresita, yapining wala naman makakilala kaya kasi tsuya kilog na ng kumbento o monasteryo. Alang naman mikibalo nung aliwa mo rin ang pamilya na po pang kamag-anak, po siguro mapila na kaluguran. Alang mikibalo. Linobya kumbento at mete niyang makanyan. Linobya po at the age of 15, mete at the age of 24. September 30, na po ng death anniversary na. Niya may mang kakilala, alang may kibalo. Dintangya, may koyang alang may kibalo. Pero, agyangan niya pong mabiyaya, may kilala na may miyan ng inspirasyon. Kasi, 1 year or 2 years, bahaya mate, ing kayang kapatad, madre mo naman kayabe na karin king Carmelita. Pepasulatan ng autobiography na. Pepasulat na yung kayang kwento ng kayang biye. Anyapin po, may kilala yung tao ngayon huli nantang libro nga ita. Magata ng The Story of My Soul. The Story of My kwento ng metong nga kaladua. Ang autobiography ng Teresita, The Little Flower, or Niño Jesus. At kanita pa po, may kaabasa rin libro nga ito, niyang mabiyaya pa, dakal lang may inspire, at pinanlang libro rin may publish, at kanita pa mabiyaya, at dakalya pepa siknang ka nalub, ining libong malating ini. Itang The Story of My Soul. At hanggang ngayon po, nung manabasa ito, pero may itong makaring masanting nga libro, santing ang ulit-ulitan na babasan, ang istorya ng kaladwa. Sinulat na anting autobiography ng Saint Therese of the Child Jesus, Saint Therese of Lisieux. Lisieux, o Lisyux,
Huli po kasing kumbento da rin ng Madre Carmelita, kanya king Lisieux, France. Anya Saint Terry of Lisieux. Ating metong pong mas darandaman tamit ang title ng Little Flower. Saint Therese, the Little Flower of Jesus. Little Flower. Metong malating sampaga. Kita pong autobiography na, yung lawi na kisarili na, metong yan kanong malating bulaklak, King Marangle. Kasi anyang sulat niya pong autobiography na, habang gitnoreng big names, asanto, kalupa ng Saint Augustine, kalupa ng Saint Paul, at akala sinulat. At habang gitna lang naman din, bala mo nga natin yung favoritisming Diyos, yung nga pong Ginoo. Wala niya favoritism. He favored others. Timopin din eh. King grasyang pigkalugda, hangga king magbayula. King grasyang binyena ng apong ginokarela, hangga king gilutan ding pamikasalada. Referring to Saint Augustine and po Saint Paul. At dakala pa po ring santo, potang lalawenong Teresita, nga na, dini, bala mo, dambuhala lang lagyo within the Catholic Church. Pero metong yang malating kaladua. Metong yang malating kaladua. At niya pong keng pamigunam na, nga na, huling mahilig keng nature. Mahilig keng nature Santa Teresita, keng Marangle, karino akit deng mialiwang bulaklak. Deng mga santing nga bulaklak, rosas, lilies, daisies, at nga nang migugunam keng sarili na. Manong naman siguro nga na nung denggang bulaklak, rosas la. Makasawa ituring Marangle nga na, o kaya yung garden, o kaya daisies la. Makasanting mo naman ng miyayaliwala. At agyang retang mga lating bulaklak, makalagula king garden. Agyang retang malating bulaklak, makanayon la, king Marangle. At karini banggit, yakano, maragula bulaklak. Metong yang malating bulaklak, king Marangle. The little flower. Yet, agyang malatiyang bulaklak, deng bulaklak, king Marangle. Lulugurano nga ng Diyos. Aliwa mo retang rosas, aliwa mo retang lilies, aliwa mo rin daisies, nanigaretang mapapansin na bulaklak. Ikakatula na lang ng migla lang. At makanya nalalagyan sarili na. Malatiyang bulaklak. Pero yung Diyos, ikakatula na. Inya, wala mo, retang bulaklak. Siseseno nga ng Diyos, aliwa mo retang mga ragul. Ang agyaretang mga lating bulaklak ay mapapansin. Era pag-decorate. Siseseno ng Diyos. Siseseno ng hapong Ginoo. At para kaya makantaya. Malatiyang bulaklak. Pero keep mo ng Diyos king lugod na at pakalulo. The little flower. Pata pong basa ng itaping biography na. As na yung kasanting background kasi itatang ng po imana, very religious la. Actually, bala mo may beatified na lang naman po rin pengari na. Purin sabihan, metong namo kanyan, maging santo na lang naman ding both parents na. Huling king autobiography na, karino babanggitan ng makanano ding hinubog, ating mabilog ka pamilya, dating kayang pengari. Nung makanano tiro dala tungkol king apong Ginoo. Nya no wonder, baloy po, 5 lang may kakapatad. Dengat lu, madrelo. Bunso ay Teresita. Atas ng kasanting pamiyabing may kakapatad. Potang kwento ng Teresita niyang anak-anak la. Lalo na bunsure, bala mo yung prinsesa da. Makanandeng lilingunan at lilingapan din kapatad na. Lalo na itang katokinay Celine. Heging dikit na.
At itang Pauline, bala maging second mother ne. Anya kasing matay mother na at an early age, agad yung matay mother na. Itang Pauline at China, yung bala mo may silbing imana, Pauline. Alinob mo namang madre, minunang linob madre, King Carmelita. Inya, ini po, keng babalikan ng Teresita, liguran ng gusto ng Diyos. Pedro tanay king kayang grasya. Inya makanyan, ining bibida na, kining libro na. Ining kukwento na. Nganapin, pesulatan ka nung at China na Pauline, ay ang anyang pasulatan ng makanyan, iyang superior da, king madre, king Carmelite. Yan ang superior. Anya itang utos na ning at China, ay mo uling kapatid niya, noon bilang superior. Sila tanay pa ka na. You write your autobiography. Official ya. At balayo keng chapter 1 na nining libro ng Teresita, tambing ng binanggit. Kaya sulatan na akong autobiography. Gana. My mother. Gana pa kang China. Na. Pero ay kesulatin ka na akong autobiography. Noon din ka na akong pamigunam. King lugod, a peparamdam na peparanas. Ning hapong Ginoo ka na ako. At inipin po, yung libro ngayon ni yapin mo yung malalam ng relasyon, Teresita, at naman ng pinandaman ng lugod at pangalulo ng Diyos King Biena. Alalang may bungang kabanalan, kayapan kaya. Wala mo po, kining ebanghelyo tamo. Kining ebanghelyo tamo, susumbatan ng nga pong ginurening lugar. Corazin, Bethsaida, pating Capernaum. Kasi dakalyang gewang kaya pa ng Diyos kene. Nga pong Ginoo kene. Dakalyang gewang milagro. Huning elaman megsisi. Elaman migbayo. O bala mo nga napin, falling on deaf ears di nga mano na. Peparandam na ni nga pong gining lugod at pakamal na. Pero dining tinanggap king pakamal at lugod na. Bala may raman tinuring maragulabage. Bala may raman pekamalan. Era sinuklian, lugod mo naman. Pero Teresita, very much aware ya. Kaniting lugod at pakamal ning hapong Ginoo kaya. Very appreciative ya. Acknowledging different graces he received from the Lord. Bagkus nung luyen mepo, metong yang malating kaladwa, kilod na ning monasteryo ning Carmelita, era naman nakakilala. Pero kilod na nitang kumbento nga ita, karin may ikit ing suyo na king apong Ginoo. Nganapin po magsalita, Teresita. Alang kabaldugan nung gawa kang mga ragula kayapan nung ala namang lugod. Baling mga lating kayapan. Basta't magbabo musa ating makailalam kini iyapining lugod. Kasi po, man maging sikat kin panahon na. Man maging big o may kilala, maging tanyag. Compare mo po kin panahon tamo ngayon Dakala mga big names kin kaya katang society. Figures. Lalo na daratang po yung eleksyon ngayon abot ang kayakit mo rin kaya katamong pamuntok ka, maragul na lagyo kin kaya katang bansa. Mamamag-donate lang miyaliwang bagay, kareng subordinates da. Mamiyay lang miyaliwang pamangailangan da rin tao ngayon lalo na pandemic. Ayuda, panulo, PPE, kareng baka timpang
wheelchairs, educational scholarship, may aliwa. Patangklayan mo, pangarakal na gagawan din yan, ha? Magkano yung mga gastos na? Kaya gagawan na ngayon. Very great, yung nga gagawa da. Pero kota pong mimisit mo, nang kaya matsura tayo isip, may manyaw pala rin, pero mas maragul la penakitan nga tamo. Kunyari may manyaw pala, pero resonopan dang mas marakal, din kakaluguran da. May nga kwarta. At ila mismo, mas maragul la porsento. Tama na yun, makanyang tamag salita eh. Na uli mong atsula keng entablado, at akakit mo lang malino, kaya panda, nga tama na eh. Kalugod da ka rin sakop da, nga tama. Pero, ang Diyos, balo no rin puso, balametong kaya katam. Ang kaipin po, ang kaipin sabihin po ito, elaman sincere, kaya gagawan da rin kaya katam. Ang tao po, tang mamamanya po la. Ego, ang mimiral mo kayang puso da. Buri lamang mapalakpak. O kaya, campaign materials la rin eh. Isarili damo yung talagang burirang itas. They could have done big things, pero meaningless. Santa Teresita, kamang kailangan, alay man sinupan makanyan. Pero para kaya, in her own little ways, she gave glory and honor to God. Itang na namang gawa na kilog na ning kumbento. She did it for the love of God. Hanggang itampe ka masakit diling pa obrada kaya, gawa na. Walang mikibalo. It's only between her and her Creator. Kaya ka man kailangan gawang mga ragula bagay. Itaping diyang malatiya mo, as daw nga sa tiyang lugod. Bunga nining lugod. Luwin-luwin kepin po yung mamamamalis kayo ni Inday eh. As yung kasanting maglinis eh. Dinisan yung buong ngayon, pating kayo ng gilid kayo. Ngayon, pati na yung kayo ng kilugpisang ba. Yang maglinis, yung mamalis kayo. Kalating bagay nga gawa ng Inday. Pero who knows? King matanan ng Diyos, pota. He is greater than the big names, big figures. King panahon tamong yan eh. Pati kaya kaming pari. Huling kitang malatinang bagay. She is able to glorify the Lord. Mamalis siya mo. Kasi doing little things with great love is much better than doing great things without love. At inipin po yung pag-anak-anak kay katamong Santa Teresita. Baling tama papansin. Balong at yuta kilililili. After all, kaluguran na katangan ng Diyos. King malatita nga gagawang kayapan, karinya may paligayan. Lalo na nung aliwa naman sarili taming babandera tamo, nung hanapin na iya ing palaging may paligayan. Nya kaya katangan po Kenny, apota may misit tamo, I am a nobody, I am nothing. Ala ko sabi king lipunan, good. Kasi dapat makanyan tamo. Harapaning kaya katamong migla lang, we are all nothing. At sabi ko natin pumisang kaya kayo, we are nothing, but God is everything. Ayan, ingikit ko po kang Santa Teresita. Ayan, sana yung atularan tamo.
At pangadi na katamong kalupa na asoy, tayang palaging Diyos, agyang kareng mga lating bagay nga gagawa tamo, kimit ng lugod. Amen. Ngini kay katalapong yatad, kaya nga pong ginuri sa batamong kayadwanan, itamong pagkalubanan ng Diyos, banal na taong kaya katang tikwanan, inspirasyon, at ditutularan, kalupan ng Santa Teresita, ng Niño Jesus. Ngatang makibat, king balang kayadwanan. Ginoo, patalasas meke kami, ingke kang amano. Ginoo, patalastas meke kami, ingke kang amano. Para ka ring obispo at pari, manakit lasanang panahon at kayapan at pilubluban, bareng pag-aralan at pigunaman ing Biblia, at kapamilatanan niti, matampang apanaral ing amano ning Diyos, karing tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patalastas meke kami, ingke kang amano. Para ka ring eksperto king pamag-aral king Biblia, di na no sanang inspirasyon ng Espiritu Santo, para katamong arinan malino at ustong pamaglarawan king amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patalastas meke kami, ingke kang amano. Para ka ring mao ka ring amano ning Diyos, manakit lasanang metong adyakonong Felipe, ami palino karelo king mayap ng balitang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patalastas meke kami, ingke kang amano. Para kaya katangan, din kaya katang puso, antimoring karing alagad ning Emmaus, milablablo kabang lilinawa na lo, kaya katamuring kasulatan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patalastas meke kami, ingke kang amano. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Yesus, Ama na ning Diyos, sa may katawan tao, at ikang ining kasalakuyan, karing kasalatan, anti mo na makanano ka, king may konsagrahan at tinapi at alak, agyamang king aliwang paranan. Ibuklat mo ring matami, ban akilara ka at aluguran. Ikang mabibi at magari, manggaman, kapilan. Amen. Amen. Data po mag-offer, magpilata na po kilibutan. Panalangin bigay ka, O Diyos. Inilalapit kami, ingaltar mo. Kawan mesang katawan ing anak mo'y tingaing mi. Itinapit, ababye, iting tinapit, bendisyonan me. Panalangin bigay ka, O Diyos.
Manalangin kayo pakamalang kapatid, banitin kayo katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit ti kaligaya ning kienlagyo, ning kaya kataming kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, pupurian mi, ing makapagmula lang dapat, ning kaya kang grasya, kang Santa Teresita. Nung makanano mong ketula, ing pami patutong inampang na, ikatula mo naman sanang tanggapan, ining kekeng kasayuan. Tiya dumiking kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin, yat nayo rin puso yu. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King aldoyti, parangalan milaring kaya kang santo, ami tagulaling king biara kang Kristo, halang-alang king kayarianing banua. Emo na ng lugod, ing papakit mo kaya kami, kabangawsan meng pasibaying ketawan, king mumuna ng kalinisan. At agatan mo keng takman keti king yatu, karingkalan ing tutuking biye. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok nang ngaming babiye, kapurian kaya ka. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya, mituyeng banwa, ating lapwat kingket, ang ligaya, Hosana, Hosana, tingkat atas katasan, waling daratang, king lagyuning Ginoo, waling daratang, king lagyuning Ginoo, Hosana, Hosana, tingkat atas katasan, waling daratang, king lagyuning Ginoo, waling daratang, king lagyuning Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sa belang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain, king espiritu mo. Ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikungan at kananya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyen ng kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ng bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, banketa, may patawaran la rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo metia, ni Cristo sinumiyang ni Cristo tatangya, tatangyang Inyang ini gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubi ng mebye, ning anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi, ning diyating kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming hansanang misulusulu,
king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at di Florentino, kaya kaming Obispo, at di sablang pari. Ganakan mula naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, at di sablang mayang unabi. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipangmayupayang tatu. Kagumning Banal Espiritu, pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alanganga. Mapaminto king man tala pangabos at bibuk ibalan ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasawapaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing Ginoo, mantabaya sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. Ipumika kapatid, masyata mga yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po.
Ing kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng ato, ng tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Malambis siya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo malambis siya, mapaglunos siya. Ginoo malambis siya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo malambis siya, mapaglunos siya. Unyan ng Ginoo kaladwa ko, at nagyon ang lusok banal. Unyan ng Ginoo kaladwa ko, alam na kitang tanda na. Purihan ng Ginoo kaladwa ko, alam na kitang tanda na. Ginoo malambis siya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo malambis siya, mapaglunos siya. Ginoo malambis siya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo malambis siya, mapaglunos siya. Patawaran o din sala mo, king sakit pakayapan ka. Ating emuti aunang wana, malugod malambis siya keka. Ating emuhing aunang wana, malugod malambis siya keka. Ginoo malambis siya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo malambis siya, mapaglunos siya. Ginoo malambis siya, Ginoo mapaglunos siya, Ginoo malambis siya, mapaglunos siya. Siklod, tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kaya ka in Diyos pinibala ni ing anak ng bugtong, kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana,
Kambe mo Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kay kami mo naman, ipakit mo metong kang ipa, at tayran mo kami, king daklat ning bi. Adwan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, apon sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ang mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalan dakal ang kasakitan kay kami, at may kamate na karindakal at tao. Adwan mi ngini keko, ing balikdan mo kaming mipmunlugod, at yat me kay kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tambayanan mo lo, ring taong may tutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin miloring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin miloring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagwalaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboran miyawa kaniting sakit. Ipanalangin miloret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananan na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, lain tayra na kami, king pamagbayin lub at kabadalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos, musana pisawili ing aklis mi kaya ka, king kagulanan mi, nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita ng Casia, Ipanalangin mo kami. Santa Teresita ng Niño Jesus, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulo naming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king upayan ng kaya ang lugod, Santa Teresita, inampang ng lubusan ng kayang sarili kaya ka, at menalangin niya para king kaligtasan ng kabilugan na ketawan. Mananasan ng ding sakramentong tinggap mi, kapanda kayang lugod, at ipagdalang kapatawaran. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kanti mo rin. bendisyonan ako ng aning Diyos sa may ito, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, inyaw meta ng ini,
luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras kay kaingan po. Aldo kang Maria, gagalek ken malsinta, uling yaing kekegindo, malugod kekeng tuto, king dalise pamamuri, king reynang matas dili, ausan miyang irenindo, malugod kekeng tuto. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, ibat karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzada de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kakatamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngig pa, ampo ning anak, ampo yung Espiritu Santo. Nango kami,